calme, équilibre. In the name of Jesus. Mandraha zubre elebrahazeka. Zia bashamrago. Uno musari umwana wanje nasenge inzoka yamuvuye mu nda. Yumvise kwega ko inzoka. It's not easy. The mode tellement compliqué. C'est comme on video igekanaka nasenge umuntu adawe imisumari. Chakisikia nuko kudawa na mabati. In the name of Jesus. Rabale zubra gadele kunza. Satata muri. Rakata na minzo brakashbala indre kunza. Muzalile umushirika. Muzalile. Mumonotoma jambaze kurekorera haji. We believe in God. Shiri biganza byanyu hejuru. Ikajikari aboma sasa mtabantu kuko nakimbia uko naruka. Nishasema neno. Ndaheza je ubuzima bwanyu. Amen. Nani mnatashimi soma ligisigaye ni? Hallelujah. Hosanna mwana wa Dawidi. Kwa salama mabinesha. Hosanna mwami wa. Masha kuimba ndini. Ichuai rochoseni chawe. Nani mwa hizi? Yesu wale watu waje huko. Hallelujah. Shiriganza bya hejuru tukabatwinjira kanaka. Ini sinyale gusimane twereka ko ari amasolution menshi tugomba kuzana hano muri Kenya. Ari mu kibanza ciza cyo gukiriramo. Cyose kimurimo gitegerezwa gusohoka. Biraryoshe kuba grave uri hafi ya docteur. Biraryoshe cyane kurembera mu bitaro kuko docteur acha gutera urushinge. Ingwara nanyene yamenye kwigira ikinye cyo gutabara. In the name of Jesus. Shiri ukoka we hejuru ushobora gutangura kuririmba. Nimaze kuririmba mu ndimi zitamenyekana ushobora kuririmba mu ndimi zitamenyekana. Nimuze kuririmba mu kirundi uririmbe mu kirundi. Any song you need, uririmbe indirimbe yariyo yose. Ushobora kuririmba Hosanna Hosanna. Hallelujah Hallelujah. Ushobora kuvuga Yesu Yesu. Igihe bariko baririmba uririmbe indirimbo mu ndimi zitamenyekana. Sandere boshi bregele manzora. Zala babosha bregele zura. Baba skale makosh. Zekatele mahozana. Rakatala bria anzo. Lakini ukimwacha tumanya muishi before the power of the Lord. Zidele bosha bragalanzo. Rababa Bwana na mimi kwa salama. Zidele bosha bragalanzo. Rababa bossa brigoloza. Zidele gonza la bragandele gonza. Zidele Rababa bossa bragalanzo. Rabasakatala bria. Rababa bossa bragalanzo. Zia basha bragalanzo. Rababa babea. Rababa Umanyuri kuraririmba urashobora kumva guhaguruka ni hoje sema kurusabana ariko byumvise guhaguruka ushobora gutambuka ramabose mbere kuna nabia bisho bajisikiri rebo sande na bagola sama mama sobre gozo la braga de bria konzo sia mama shabre de lenzo rababa bazebre gelenzo rababa bosa gelenzo rababa bazebre gelenzo ria baba zebre de bakonza rababa bazebre gelenzo rebo sete rebo sende gozo Ria magosa kalabragande lebrongo zia mashata labria ashara muhimba semana muri mutaura tango da taura raba baba raya baba rebo sende rebo shabra rebo sekete labria ansobraga in the name of the Lord Jesus rebo sekete labria. Thank you Lord. Listen sema mama unasikia sema Sikiliza kuna tatizo. Kile profesa somebody. Shona kwa profesa. Baba byukuru bakira profesa lazita. Igihe wari kuri babara abwimana n'igitanga. Igihe kuri babara ibyo ngomenika ibintu byinshi ngo bakora. Kugira ngo iyi nisinye gusa Joshua ariko kumgu nabwo nakusaba. Unasema mama nakuru mpingo navuga muze igera ariko ndagusengera imani yereka ko ngomba gusengera ibintu byinshi paraporo nibi nyene wibaza ko ngomba gusengera kile siku na gusengera imani ifisha kunyambia ngo gusengera hapa gusengera ngaha ku maguru urata oh my Jesus okay au hano maumba ubara okay oh listen professor Ndasa kuexplica ibintu byose icyo bisigura kuko Imana ni nziza Imana ni gitangaza wazi ko murashoboye ko barakuca mu ndaga cyangwa murabizi
Basi kuna shaka kupata gute kachakendera. Cheka kupata mwijoro bikora kuguta hapi. But God imani bana chikira ko ngigusengera. Kala balenzo brakalanzo ya ga. Nongira ngo Joshua singa gusa. Nonga kuri estoma na wanyene abisingora. Mama nikisema kitu kijibe mbio. Nisa unanisikia? Nivyo. Hallelujah. Kuko ahantu afise ububabare sio hapo tu. Wakati kwa naomba tena imani yobesha unaona ana kugongo ndiko ndakora na penye tukinapiga kisito bikintu kikobere ikireberenga nivyo oh my God amen anajua niko nasema so today is a day leo ni siku yake mzee amen dale mbragalenzo ali munima namgiye ngango niwe wakabiri kuza kuvugishwa ko ninabona yiteguriye professor ya Baraka look at me professor imani iko kugana no buzima bwacu simevima muterio mubona yuko adatambuka suyesha kwa sawa hapa prophecy hiyo iri hagati muri mu bana iba yazanye solution kuba ushobora kudatanga ibyo ndavuga ariko situation zawe ziraza kunaho aya ma prophecy mugana n'abantu gusa mugana na situation also situation ziraza gutaura ibyo ndavuga bityo bituma ikintu kimaze imisi kikuremera mu minsi 3 nuzona menya aho cyaciye anategwa cyane n'ibintu biremetse umubiri nibyo anategwa cyane ushobora kuba mu gitondo ukavuga ngo ndababara ngaho ugaze ku mugoroba ngo ndiko ndumva no ngandiko ndababara uratahuri igihe navuze ko ababara ngaho Imana yadugije nga Joshua ari igihe ubare buva ngaho bukaduga akabwumvira no ngaho ku murundi ndakuze uri kurakira ningoga professor kana professor mandanye cyane ndabisima Nabwo mukingorane hageze ko nabura kuvuga ingorane zavuye. Iyo cyo kazi ya professor. Dere gonda la briha. Siza briha la mansuza. Ra adazan. Subi inyuma. Ndabona kubona ko hanyuma niragaheza gigo kuko ari Imana ibyemera kandi kabitonga. Ariko tubanarijenga ndabona muri umuba. Ndabona plus hari abantu sitari kwigira amafamiliya ariko hari abantu bashavuye ku buryo bagwanije ukubana kwanye kuva ku ntango nibyo amen nukuri bandanye mu mutajebere ndabira kongeza ibyo kabize kama ukeni ukabize kuri mimi na mke wangu tunakupokea sina mambo ushawahi kutuna profeta akaleka hana kagenda hana no prophetic advice kandi remember iyo mvugisha ikintu Imana ifise devoir urabona ko nayumvi nkagaranga ifise devoir yo kunshigikira ikagukorera icyo navuze kugira ngo ikomeze yuko ni ntambara y'igihe kirekire kalabra haso kuko kugira ngo hariyo nabandi kurumwa bati mutigeze muhuza atajijua sisi kutauni vile kuna boka ngomba gukemura ibintu byinshi muri no territoire kuko muri abo bantu bazanye intambara kanapinga hariyo n'abantu bitwa ko bakuze inda mu mujyamo muri ko kuntu rero mu gukura kwabo kuko ari abantu bakuze ashobora kurekura amajambo yonyine akitwa uburozi kandi batakurozi bisaba guhura n'ubundi akuze kubaruta kuko je ndakuze cyane kubaruta aya maspirit nabayeho isitaraba kuko turi mu byumviro by'Imana gatawuze na Brendo na Bahasa gahwe ambira ngo watangiye icyo gihe cy'umwana wanyu bararaye baravuga ngo namahoro muzo kugira muronga babatura ko amajambo mabi niwe karise yabivuze uko munezererwa niko dose zigumazu mimi napokea nabii
mafuta ya nabii. Inyuma yuko mu bandi nayo majambo atangiye kuvugwa, haciye hatangura kwinjira icyo bita esprit d'échec. Ibintu wahora ukora bikorohera ariko utangura kubona bihindutse. Oh my God, reka mbandanye, ndabizi ko atangorane kubera ko ariko aravyakira. Kiretse kuvuga ku bijyanye n'ubutunzi, ariko baranabateye kugira ngo izo mwemu zarabaye lu, baranabatera ku buryo unajua mwanzo wa ndoa watu wanaanza kusikia hawajisikiani. Oh my God, I don't know if you understand. Ibyo ndiko ndavuga bitaho aho yatangiye kumva amareki, anasikia atakiterewe, kisha ukatambura kumva uratewe, unasikia inakuwa kama ataki kuko amajambo yari lubi yavuzwe n'abantu bitoko bakomeye kuko bari bafise uwo bashaka batagomba yuko Mungu wangu. Akiza niliwaambia ni nabii atafunua yote. Niliwaambia nani atakataza. Dala profesa Sambaye. Turimugihe nyacho Imana igomba kuvugana n'abantu bayo ibemeza kuba. Bali bafise uwundi bagomba abandi, bali bafise uwundi bagomba abandi. Uyu rero achaza aya baranya hasusa reko dolongo rozo reko dalabe nakugiko ariyo nabo batigeze banaseruka niwani mu bye mata bari kuba. Niliwaambia nini? Nabii anasema yote. Miaka inapita 30 nabii anasema. Nabii. Hivyo tulimo chini ya 30. But I'm there, standing the Nikale broshe. Ndaje kuona kuna majambo mengi yanayofanyika. Jehova alikuwa anamwambia ngo Joshua ngomba kubagarurira imyaka yariwe n'inzige. Na bibi niko hapa nikuse. Nirudishie na bibi. Nirudishie vya kwangu. Na jamii yangu na familia yangu. Nirudishie Jehova. Ambira ngo atakuye kubya kujenga. Mlizunguka basi nyingi. Mara zungumza kurondera solution. Bumva ngo mana byo cyaguze byo cyaguze. Ariko Imana ngira ngo igiye mwashitse nga mwari yubisemo neza. Yuko nga Imana igomba kutukuza. Mungu ananiambia Joshua, sichelewaji, sinchelewa. Ndimana. You know, baleko statama ile legano usuza na bra. Watashura kwa ngomami Yesu ndachaki. Kwa ipuza kumugaru imyaka yariwe n'inzige. Oya utararibwa nizo kagenda n'inzige. My God, Imana ikirambira ngo Joshua help this man. Uyu mugore wa arihangana bihagije. Arihangana bihagije mbuze gutyo. Ari ibimbuze. Ari niki atakwereka ko abisingora heza teo bantu. Akavuga ngo nirabandanye ndabivuga no bameze nguri ko ateranya n'abantu, ateranya abantu. Kuko igere ko ndavuga ibyo Imana imbwira ngo Joshua uyu mama yararize cyane. Akarira wenyene muri ko atarize no kubivuga ngo abiserure. Anabipicha ata uyu ni kwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Icyambere murabona ko uyu mama atakibabara nk'uko yababa. Ni Imana yamwembise muri profesi. Naona ndabona igihe kanaka yicaye wenyine ariko navuga ngo mana kubera iki sinigeze ngira umunezero. Ibimbuze yavuze imbere y'Imana, mana sinigeze ngira umunezero n'umuro kwatangorane bise kwatakibi nakoze kwatamunungirira nabi kandi afise umutima wagutse n'abamugiriye nabi abakirana ubugwaneza. Ibyo mvuze nibyo. Tena profesa Sambaye babonga na kuko malaka za you see abantu
urazi aho afite umutima wagutse ariko ishari yatumye nabo bagira abana babo nimugende hari ngo ujya mu manumurozi barakwisa umurozi nazo umunsi nazo koma mashina urashikira iyo uvuze ibyo bigatira rero koma mashina nawe ntiyakubaho izina rya Yesu. Urabona umutima wagutse ariko bakavuga ngo uri mama bicaye hajui dawa hajui nini ariko iyo ni ya balanza bragalezu. Can I prophesy somebody? Can I prophesy somebody? Umuntu azogomba kukwita umurozi utaroga Imana izomumaramaza kumugaragara wena niko navuga sauti naambia kwa nguvu ijirambye ni nguvu Joshua saidia Imana iremeye kudufasha innocent worship. Unasoma gusenga kubwa ureleza hala prosa lekele menekele kuni kaya hekele bokashi lekebre la brashe kali kali ni kali lekali ni kali kali boshike rikoje trekobre kali boshi rai sai menekele niko na rekipera kosa majambo yavuzwe niko na rekipera majambo yavuzwe umva igihe turi muri prayer niko na rekipera majambo yavuzwe huyu mama aliwindwa na roho ya kifo mara nyingi alikuwa anaonekana kama anataka kudai. Tupige makofi. Haleluya. Na wewe unakutelea kifo katika jina la Yesu. Ni kesho his when him yuru. Balenzo bra. And then na iko kusandikipera majambo yuko mnasenya niko ndumbi tukisimama ya bozi. Bana kungie wewe. Icho kigoruzanyi umenye kizokumaririki. Dusenge cyane mukiri wawe la bragada la brizo. Reko dosane le bosi Abraham. Yazamele mo magale. Zedi ko za bragada la brizo zamle go. Zedi ko sata la brizo. Garra balande la gonza. Raba hosamre ke le maso. Zedi ko za bragada. Saya bashabra. Le bragada la brizo. Raba basike celebre. Raba bazumbra bashabraga. Lambra basubrega azenego. Eko sibrega alanzo ya. Hallelujah. Before release mbele kwa kujia kundi Mungu. Wakati niko naomba, mwingine niko nasema. Mungu ananiambia hivi Kiswahili, anaambia Kiswahili. Roho ya uchonganishi. Huyu mama miaka yake yote wanamchonganisha na watu bila sababu. Oh my God. Joshua, uma aliteseka na roho ya uchonganishi. Wakimuona na rafiki wanapiganisha, wanachonganisha mpaka. But God is good. Amen. Imana nisiza. Imana nisiza. Kwa juma na kila ngo Joshua ngomba kwigaragaza ko ndi manaka. Ili kwa kuvuga kuri biraremerecha nibi yabitse kumamu ariko ikintu kugira ngo amenye yuko Imana ibizi barazora lenzu za Abraham la karaba bazuri amene kwambira ngo sasa iki kipindi muri step 3 umwasi yahagurukije ubwoba urumva ubwoba muri we ariko arasanga unasikia mama nataka video cyo ngomba gukemura umwasi yahagurukije ubwoba mu mutima unasikia hauna raha urumva ubwoba haje umuntu yumva ngo binaza kiribaza kuna na kisikaji majinya kanyesha aho atangiye kumva yuko umwegereye ibyo bintu biri kurabamba kuburyo haleluya niyo karize profete niko hapa niyo kanani kuburyo ati urabona umuvyeyi yumva ko atona kwicara hano aho nyene yumva kumengo abona yo bagirira ingorane akacyumva ko buri mwanya hari yo kwigereza basakana akamuguma ku ruhande kuko da spirit y'ubwo bimurimo nivyo asakata abia Yesu rabona byose Yesu sabandura yazi mama mrahane haleluya bwana iko ananiambia Joshua mugire nuzopfa kuzobaho kugira ngo Joshua mugire no mutwaro no banda mufiti ideni ngomba kumushitsa kubyo navuze ko
Mungu anitekeni nikafika kwa yale yose kwa maisha yangu. Ndakuwa tule kuzoshika ku bintu byose Imana yakoze. Azoshobora guhagarika ibyo Imana yakuvuze. Azoshobora guhagarika ibyo Imana yakuvuze. By fire, by force. Ulimana yera, ulimana igororotse, ulimana isakaje ubwiza n'inkomezi, nta n'umwe uhwanye nawe Jehova Rafa. Izina ryawe ni Elohim, urashoboye kurema ibidahari bikabaho. Yesu wakire kuno gusenga kwa twese. Rabalenzo bragalano zuza labrahaza. Niwe wemeye kwambara ubusa kugira ngo twebwe twambare. Niwe wemeye guterura agasuzuguro kugira ngo twebwe twubawe. Niwe wemeye guterura amagorwa yacu. Mwami Imana yacu, wemeye ko bagutobora ibiganza kugira ngo tube bazima. Redele gonza brahande lebizo. Rekotala manzu brahaza. Niwe wemeye kushengero ya kabodi kugira ngo alo mutabagwa kule muntu. Yesu shigwa hejuru kubw'umunsi umusavyi wawe yakiriye umuhamagaro. Yesu shigwa hejuru kubw'umunsi abantu bahisemo kwinjira mu ishengero. Rakatete masobra dushira ibiganza byacu hejuru. Oh God, Imana iturambwira ngo Joshua ndiko ndamamaza ubukuru bwanjye ngo abantu bose baranyiteguriye. Imana iri kwinanezerwa kuko imitima y'abantu iteguye kubona Imana hagati muri bo. Baba Imana yatanze opportunity. Umunota umwe bwira Imana icyo ushaka. Umunota umwe wowe bwira Imana icyo ushaka. Imbye ngo yihano kugira ngo ikumve. Bwira Imana icyo ushaka. Speak to God. Vugana nayo, vugana nayo, vugana nayo. Ushobora kuvuga mu ndimi ukabisigura mu byumviro, cyangwa ukabivuga wenyine buhoro buhoro uganira na Jehova. Vugana nayo, vugana nayo, vugana nayo. Vuga my Jesus. Rababoze bregoloza. Gala brigende de branzo sana breza. Rababa bimbola braza.